Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan alus, ti Solano, Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko, apatsyag apakaadawan iti adal, nang runa kadag iti padak nga agay ayat. Luz viminda ti sibubukal anagan ko, ngam kidawak nga awagan nak kumalatan iti Luz. May saak a single mom. Gapu iti kinarigat ti biyag, nagabrudak ket inbatik iti poder dagiti dadakkal ko ti anak ko. Rugyak man ti agsalaysay idi nagbakasyonak dito'y Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Mami, iso ni Jerry, kaadalak. Jerry, iso ni Mami. Hello, Auntie Luz. Kamaudyanan na? Namammo kang nakita kayo matlangan. Nakapinpintas kayo gayam iti personal. Ha? Pilyo kamot nga ubingan niya. Maala nakpailaang mo't abulaan. Saan kaya bulbulaan, Auntie? Pudno ti ibagbagak. Iso gaya man nakapimpintas mo't ni Glyza. Ngamin, imala ka na kayo. Anya? Siyempre mata, Jerry. Like mother, like daughter nga rod. Sana ya. Wana, husto kay ti day ta, Glyza. Ala, husto daytan, apanang paspasablog yu kanya. Umay kayo kit din, tag merienda tayo pa'y. Ituloy tayon to iya kusina, ti ag-in nistorya. Wow! Day ta kat yor oraya kanti. Ang ririring aminan na iti alagak. Anya? Malala, mapantayong araw doon ni Jay kusina. Glyza, asino ti kinasarsarita mi ti cellphone mo, idirabi eh. Nagpatpat nagkayon sa mo ta nagsarsaritan. Huwag nga rod, Mami. Naimasang mi mat ngamin tinagistorya. Asino nga min day Jay aya? Kasla, nagadu kayo mo't nga agsasao. Facebook friends ko, Mami. Group call day jay. Iso ti awagan day iti samahan ng mga Biskayano. Anya? Ay sos, amangan mo't na makadisturbo day ta, iti panagadal mo anak ko. Saan, Mami? Matultulungan dakpay kit di ka dagiti projects ko, ah. Kinapudno na. Ni Jerry tinangisali kanyak iti day jay a group. Ay, kita amangan mo't no, dagiti grupo ti scammer. Ay, saan ka unay ngagtaltalag anak ko? Nang runa kat saan mo mo't idang am mo? Wen ka di, Mami. Awan ti rumbang apagdanagan niyo. Ipasigurado ka na kayo anasisingpat dagi jay. Ken maysa, adamat ni Jerry. Amok adi na ipalubos alok kundak dagi jay at tao. Mas daawat laeng ken ka anak ko. Ano ti pagsidaawan niyo, Mami? Apay, amamom ka di unayin day di at Jerry? Takas taunay mo, ti pa nagtalak mo ken kwa na. Wen, Mami. Amamong ko ni Jerry, manipod dapan na, nga aginggay ti ulo na. Anya? Wen, Mami. Bayan nyo, ibagak kan kwa na takanayunan na ti umay dito'y balay. Kabayatan anak kabakasyon kayo. Iti kasta,
Makaistorya kan maam-am mo yung mat iti husto ni Jerry. Kaya't mo asawan, ulila kan na demang baro. Wanante. Awan mat nam na karagiti kakabagyan may iji probinsya. Iso ang nagdesisyon ng pasyudad. Tapno umay ko biro kan tigasat ko dito eh. Kaya't kung amin di makaturpos iti panagadal ko. Iso ang nag-working student tak. Adumot din ati sinerek ko a part-time job. Tapno adala ang pagbayan ko iti tuition kan daduma pa ya ka sa pulak. Ay katawan ha. Anos kan gagatlaeng met ka ti kasapulan tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag. Agadal ka ana imbag. Iti kasta makagraduar ka baro. Wanante. Uray kasano pa iti kinarigat ti biyag. Talagang ikarigatak ti agadal. Iti kasta makaturpusak. Wala. Awan to ti sabali ang mairanod iti dayta. No di sikal mo't laeng amis mo. Bayam, tano addan to nawadwad ang maipawit ko kan ni Glyza. Ibagak ta ibingayan na kantumet. Uray, sang kabasit laeng. Isupay ang makatulong iti panagadal mo. Ha? Ay, sana nante. Nakababain mo't Amok matirigat yo iti abroad. May naynayo nakpay kadingit kanyo iti allowance. Sana nante. No para kanyak, awan parikot iti dayta, barok. Basta lakit di adda ay kamang tidak. Malaksid awan at talaga, kat awan mo't. Umadan ni man gaya man ti panagsublimi jay abroad anak kao. Ay, awan nga ron tatang. Nagbiit ti aldaw. Wen nga ron Kaslaawan pa yung makabulan manipod na gawid ka. Awan nga ron tatang. Ay ket at atidugam ton ati ipakadam a bakasyon mauhinton sumaron nga agawid ka. Awan tuman nga agpaiso tatang, tane. Adayumot kurang ti makabulan na bakasyon kon. Nakunamon anak ko. Ay kat, anusan nyo manen tani, ibatik manen ti anak ko kada kayo kan ni nanang, tang. Awan parikot iti dayta. Rebeng na lang met nga agnaid kada kami, gaputa apo kumikat nga ron ni Glyza. Kanayon yun to kuma palagipan tatang. Nang runa iti grupo ang nakisalyan na. Amangan no, maibarkada dan tuki de. Di yu kumaunay palubusan arumrumwar nang runa iti rabi eh. Wen, awan rumbeng a pagdanagam iti anak mo, Los. Nanakem ni Glyza. Patsek, asanto nga garamit iti saan anasaya at jay apo ko. Naimpag nga oras mo, Auntie Luz. Si kamot gayam, Jerry. Oh, nakapasyar ka mat. Eh, umunod ka pa ya, baro. Agyaman na kante. Hala, umay ka. Agtugaw ka. Agyaman na kamanin, Auntie. Ay, mabit lang ang taayabak ni Glyza. Ada ngamin iti silid na ka. Kwa, saanan? Kinapudno na sika ti gagarak. Ha? Siyak tigagaram ko na, Jerry? Wan, Iti anyaga po. Kahit ko asawan, ada ka di ibagam kanya? Tapay ako na masyak, tigagaram? naibaga nga ni Glyza nga agsublikan iti Hong Kong iti mabiit. Awen nga rod. Kasla kaano laeng ang nagawid ak. Ang amita, nalpasan ti makabulan na bakasyon ko. Kailiw kan tulakit di. Nang runo ti kastoy panagsarsarita ta. Kastamat ten, nagiti ipaspasangom amakmakan tunggal umayak diti balayo. Ha? Sapay ko ma, tagtultuloy lat ti kastoy alinlangan ta. Uray agsublikan iti abroad. Oh, Jerry! Anda ka ba't gayam? Ay, nasayaat mo. Tarimwar kamot lang iti silid mo, anak ko. Wala, agsarsarita kayo pa ilaan ka ni Jerry, wen? Mapanak pa iti kusina, ang mga numaksot tilot-luto. Sige, Mami. Barok, panawan kayo pa dito'y salas, wen?
Sige, auntie. Oh, nakapasyar ka man. Ada ka di manan iawis mo. Ah, awan, Glyza. Imayak lang pimasyar. Awagan man kat diti tropa. Tagi-istorya tayo. Ay na po. Pasado alas 5 gaya man iti agsapa. Ay na po. Bumangon ako na. Iti kasta makaluto ak anasapa. Sigurado, masapa man ang ti amo kasumrek iti opisina. Ay na po. At the message ko, basaag man pa. Hindi mo, Cherry. Good morning, Luz. Naglukon da ito yung nga ubing. Bir nga sanak mo latan. Uy, no? Nalipatan na laeng. Akinabilan iti auntie. Reply ako man. Oh, good morning to Barok. Nasa pakamat anakariing. Aday ta. Naisen kon. Ay, mapana ko ni Jay Kusina. Nag-reply mo ta dagos. When ag-review ak ngamin habang agkap-kape si Kangay. Madamdaman ton a replyak da ito eh. Agtrabaho akpay. Narigat, amangan no agunget ti amok no maladawak nagluto. Nakapagsarita kayo kadain ka ni Mame, apaw. Wen, Lolo? Kahit kumusta mo't ngay ka no, jay inam. Kumusta ti kasasaad na ijay Hong Kong? Okay ka no lang, mat, Lolo. Ado ka no manan tinaorno nga intod ti amo na. Ipawit nanto ka no manan intod day off na. Ay na, nagsayatan ngay no kasta. Imbaglangan ata nasingpat tinatumpungan na nga amaw. Wen nga rod, Lolo? Isasi ka apaw, inga idmo ti agadal, wain. Iti kasta, makaturpos ka. Tapno wadan tumad pakakitkitaan jay inam iti rigrigat, kanun sakripisyo na ijay abroad. Wen ka di, Lolo. Danag yun aya. Talaga mat nga igagaid ko ti agadal. Kas makita yumat, nangangato dagiti grado. Wan mat kindi Ala, itultuloy mo nga rod kumaday ta, aging nga agturpos ka, wain. Wen ka di, Lolo. Don't worry. Oh, hello, Jerry. Nakaawag ka man. Wana, tadi mo mat-replyan nagti-message ko ken ka. Ah? Ay, kwa. Ay, pasensyakan, barukwan. Medyo busy ak ngamin. Ado ti matrabaho ita dito'y balay ti amok. Ada ngamin bisita da. Iso anaskan nga asikaswa da. Makumikom ka lang nga tangagpaisoy ti trabaho, wano, liklikan na. Ni, iti anya kumangay agapuan liklikan ka. Los, podno di bagbagak, agayatak ken ka. Patyan na kumamit. Tsak nga rodan amo no niya ti aramidan. Ngamin, siga ka na yung tilinawon ti panunod ko. Jerry, kataw-tawin am laeng ti anak ko. Iso nga, arig na kat anak kamiten. Mangbiro ka langan iti sabali a babae, apangibaw ingam iti ayat mo. Tai, kataw-tawin am, ta iso ti maibagay ken ka. Sana kas kanyak, abakbakitanan. Jak to aramidan da ita. Gaputa si kalang ti babae, nakariknak iti kastoy, Los. Jerry, Sa anak mat kat di nga gapapura, amok ang susuro naktumat lang nga ayaten. Kat urayak da ita akan ito. Jak to mauma amang ibagbaga itinapudno apan nagayat ko ken ka, Los. Jerry.
Naranyag ti rupam ita, Jerry. Madlaw naragsak ka. Ha? Ay, siyempre amom ka din no apay? Mm. Amogon. Kasangay mo ita, saan ka di? Wen, saan lang nga ito? Anya pa ay. Pugtom Ibagamon di na kung pagpanunutan pa ay. Inaklon na kung ti babae asam sa bungag. Oh? Ay, congrats ang aron. Kamaudyanan na. At dan girlfriend mo. Wen, Glyza, kastao na yaragsak ko. Ngamin, iti mismo pa ya kasangay ko ti panangaklon na kanya. Wow! Sana all. Yam among tumamat kanyak ti girlfriend mo? Wana, yam amok to kan ka, Glyza. Hello, babe. Naawat mo ka din timpawid kong allowance mo? Well, babe, kat agyaman na ka. Awanan yaman na, babe. Amumot, ngay ayatin ka unay-unay. Kat ikarik nga ramidag amin akabailak. Tapno matulungan ka iti panagadal mo. Mababailak nga rodan kan ka, babe. Sikamat amin ang timang mangtad iti allowance ko. Agraman abang ti boarding house ko. Ay na, di mo panunutin dayta, babe. No adalakit di, ay kat mangtadak kunak manen. Malaksid no awan atalagan, di awan mo ti maitid ko. Managapagyamyaman ako unay, babe. Ngamin, ibingbingayan lakmutlat ta iti birok mo dita abroad. Inton sumarununton, tikid-kid dawam a motor, wan. Nangipaw itak mo't ngamin, iti balay, iti igatang da kadag iti masapsapul da. Ken nang tidak mo't ay, iti allowance ni Glyza. Well, babe, awan pare ko titi dayta. Urayik latan no kaano ang makaipawit ka iti igatang ko iti motor ko. Wen, di ka agdanag. Ta, yurnungak dayta a motor. Itapay lang, nalausan ti panagyaman ko ken Carlos. Agyaman ang iti pan nakaawat nga ipapaay mo. Masapol ko ngamin una ti motor. Usarek nga deliver. Isupay mo tanji ba't gadak para iti allowance ko. Wen ka di. Awan parikot iti dayta, kunak lang nga rudon, Cherry. Basta para ken ka, go! Mano nga aldawen nga awan na awat ko at text kan chat manipod ka ni Jerry. Hanggang apay nga ta. Awagak ti messenger na hanggang jakmat maawagan. Saan nga reply ka dagiti chat kan text ko? Kanayon mo't anak ka offline. Damagag kumakiniglay sa angam. Sanan. Amangan numakadlaw tupay kit diti anak ko. Ay, urayik latan nga agchat. Amangan numakumikum laeng iti pagadalan. Wenno kadagiti part-time job na. Hello, babe. Apay ngay tala nga sungbatam ti awag ko. Di mo mo trip-replyan dagiti text kan chat ko ken ka. Apay, adda ka di parikot? Kwa amin, Rose. Ibagam tapno tsak agpugpug to. Amom ka di madandanagan ak unay ken ka. Kung naklakit din noan niya tinapasamak mo. Rose. Apay, adda ka di parikot? Ibagam, bareng makatulong ak. Kwa amin, jay, kwa. Anya dayta. Ibagam Ita ka dipay nga agbain ka. O come on, ibagamon babe. Nakasagana ak adumngeg. Pakawanan na ko, ma. Ha? Ni, pakawanan kay ti anya, Jerry. Pakawanan na. Saan lang si kati girlfriend ko? Anya? Ada pa yung girlfriend ko dito Pilipinas. Kat jak makadiskarte amang sungbat ka iti awag mo. Gapot agkadwa kami ti sumagmamanungal daw. Anya? Di kagdanag. Tas saan ka matasinaan? Ituloy talat ta ti relasyon ta. Ngamin, ipatpatid ka ta. Dua kayo nga ipatpatid ko.
Dua kayo nga ay ayatag, Luz. Anya nga, iti ko na ti anak tabakait. Makaawit ka di matlaang ito ng graduation ni Glyza. Ay na, saan ka nupay anak ka pa ka na iti amo na lakay? Ay sus, sayang ba't ano di na matindaran ti graduation ti anak ta. Bareng no andan to ka numayra na seminar ti amo na. Tapno makabakasyon mat iti uray dwala ang alawas. Kasta ti kunara. Wan lakay. Ay kahit sapay ko mga ron at kasta bakit. Wan na ako malakay. Sapay ko mata makabakasyon matlaang. Oray ag sublinto matla dagos. Kalpasan ti graduation ni Glyza. Ay na, kasla ka ano lang dahil di pagsinsinublatan ta nga awiran ni Glyza. Ita balasang Aggraduar pa yan iti kolehyo ko na maalakay. Wan garod bakit. Ay na, talaga nagbiit ti panawan. Nagsakit, Jerry. Nagsakit, tinaramit mo kanyak. Sorry, Luz. Sorry talaga. Inan-ano sakti sakit. Uray amok nga dan sa bali ang girlfriend mo. Pinaupawitan ka lata. Tinultulungan ka aging gana danon ti graduation mo. Siyak tinaggasgasto si ti amin. Manipod selebrasyon, kas gift kan graduation cake, siyak amin. Gaputain ka rin nga ikan na kiti oras. Kalpasan ti graduation mo. In ka rin magsarita ta. Imawan mo't na uray ko, gaputa mas inununam mo ti girlfriend mo. Apay, Jerry. Apay, pinangnamnaman na. Gapu ka dito ubing da di ajema, ngam iti siyak. Gapu ka dito maitid na tinainlasagan aragsak, adyak maipaaikin ka. Kasta ka dila ang kalakati manglipat kanyak. Ha, Jerry? Luz, sorry. Sapay ko mata mapakawanak. Ikarik. Manipo dita. Ikarigatan kan ngik kaniti oras. Promise. Apa man na makasubli ka idihong ko. Kanayo nagtun ti umawag. Ag-text kan ag-chat kan ka. Sorry ka din, babe. Sorry. Adagayam message request ko. Ay, kita man. Ha? Gemma Sarmiento man. The girlfriend ni Jerry dito basaag man ti message na. Ang Jack i-accept. Hello, Auntie Luz. Pangaasim taliklikamon tinobyo. Putdem kuman ti anyaman a relasyon nyo. Ngamin, saan na ka nga ay ayatan ni Jerry? Usarin na kalaeng para kadagiti na immaterialan a kasapulan na. Isu apang nga asim talipatemon ni Jerry. Unay na. Nagsakit. Anyangay nga ron. Basol ko matlang. Ngamin,
Hintad ko amin nakasapulan na. Wen, basol ko ti amin. Basol ko matlang. Iso ama saksakita nakita. Oh, Jerry. Nakaawag ka mat. Ada ka di manen kasapulam? Ada ka di manen ikarim? Adi mo mat kabailan atong palan? Luz, sorry. Pakawanan na. Pakawanan manan. Makauma. Sorry, put din tan ti relasyon ta. Namon nga minan ni Gemma ti may papan kadata. Tiyak kabala na mapukaw ni Gemma iti biyag ko. Isa pasensyakan no sikati sakripisyo. Agyaman na karagti amin na tulong mo kanyak. Kat kidawag alipatan na kon. Awanan ka itibain. Kalpasan dagiti sakripisyo para ken ka. Kastoy lang ti aramidom kanya. Mananggun daway ka, Jerry. Sorry, Luz. Sorry talaga. Sapay ko mata mapakawan nak. Kat kidawag nga agtalinad kumaalimad ti may papan kadata. Nang runa ka ni Glyza. Oray na rigat. Ikarigatan ka alipatan. Kat sapay ko mata kasta kamot kanya, Luz. Talaga alipatan kan, Jerry. Mananggun daway ka. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen, papagayam. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway may samanan asurat tinta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket nagapo kanipagayam tayo nga arman. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Jakon agpalpalikaw pay. Kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan nga arman. Naawi sakmet ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko apatsak ama kaibati iti adal ken mangted inspirasyon nang runa kadag iti padak akas lamaibusan iti arak. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga roden ti agsalaysay. Nagbanglumot ng tilot-lutom, Arman. Siyempre nang. Inggisak namin iti bawang kenlaya. So talaga anabanglo. Anya ngay day talot-luto, manak ko. Ginardaraan nang. Naimbagla nga pulutanon mi inton madamdama. Nukasta, aginom kayo manan. Katwa na. Nalpas nga ron ti biyahin, di ag-happy-happy kami may. Unang minalom kayo matan nga agin inom iti arak. Apay, di ka maasyan di tabakim. Saan mat nga idaw-dawat? Ngam kasanon no agsakit ka gapo iti kanayon apanaginom mo iti arak. At dayta kayo man ang nakunak nanang. Rogyan nyo man ang tag-sermon. Kasano kat day tamot inom ti as-asikaswam. Saan mo't Kat no nagagitak mo't nagtrabaho? Unay kay lakid din aya. Ay, jakam mo kan ka, Arman. No adan to dakas amapasamak kan ka. Awan to ti pagpabasulam, tanatangkan mo ti ulom, Arman. Hello, honey. Good morning. Good morning, Tarupam. Ha? Ne, apay manan na ya. Anya manan ti basol ko ken ka, honey. Nalaos man siguro ti bartak mo iti rabiian niya. Iso nga itamla ang asumbatan ti tawag ko kang ka. Ha? Ay, kwa. Ay naapo aya. Agingkat kaano ti kasta nga ugalim Arman? Di ka ka din agungat, Jenny, my love. Sana balit, tasag paminsanak lang mat na mabartak. Anya asag paminsan mat nga sasawang?
Kat no dandan ni minalam kayo kanumat nga inom. Ay na, fake news din nakadaron kan kahani, my love. Sana po namin alam kami nga aginom. Sagpaminsan lang mo't promise. Ay sus, nabayagan ngam amuka manipod ulo aging gatdapan, Arman. Siyak ti asawam. Iso asyak nga ron ti patya, mani. Asawa met. Hoy, Arman, di nakman awag-awagan iti asawa, tas antapay met nga agasawa? Ah, Ulitat saan tapay nga agasawa, tas saan tapay met anak kasar? pudno, isuntumat lang titurong na, sana ya. Depende Ha? No di mo idyan di kasta nga ugalim, tsaklaam mon, Arman. Agbalbaliwag to, inton agawid ka manan, honey. Promise. Manang Christy, buludak man di may salugan mo. Tay suti usarak amang sukon ka ni Jenny iji airport. Ay katwa na, kaano aya asumangpet? Inton Sabado manang. Daytoyan asaba daw? Uwan manang. Aguray ka. At dan samot gayam arkila jay Fortuner inton Sabado. Apay no jay tulatan van ti usaram. Nagdakkel mo't unay no di van ti usarak manang. Angam na iso lang ti bakante. Mabalin latamot Sige. Umay kan tulatan ijay balay ta umay mo kitaan ading ko. Sige manang. Kat itapay lang, agyaman akon. Awan anyaman na ading ko. Sa paam tulat tangarudan nga umay alaan inton Biyernes. Iti kasta, ma-check up mo pa'y sakbay nga ibiyahem. Uwan manang. Yahoo! Kuwane! I'm home! Ay na, nabartok ka manan, Arman. Slight lang mo, honey. Diyak kaya't lakit diti makikaida iti agat arat. Iso dito yung kasalas amaturog. Ano niya? Hanggang Saan ka Jenny. matsiguro atulang tapno saan mo anang nagtiimbagak, Arman? Okay. Dito yung nga rin sala sa maturog no isut ko nam. Honey, my love, so sweet. Medyo nabayagmat asaan da ka nakasangong iminom pare Arman. Mga ron pare. Kasano kat ma-outside ako lambuak mat ngamin. So kapilitan nga insardan ko pa lang ti uminom hindi nagawid ni Jenny. Ngam ita ta nagsublin iya abron. Nawaya ka manan, kasta ka di pare. Ha? Kato na pare. Isong aginom tayo manan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta pare Arman. Nauna ya pare. Isong aginom tamanan. Ayos pare. Single ka man nga rudin, ano kasta pare Arman. Nauna ya pare. Isong aginom tagit din. Tapno makaduta. At yan ti order mo abir, Arman. Agyaman na klani. Oh, agtugaw ka. Uminom ka mo ta. Oh, ato kipaso. Thank you. Cheers. Cheers. Baka din nobyo? Idi, ngam na ita, awan. Sika ngay, adda ka di nobyang? Kinapuno na. Kabray-break nila. Anya? Naitatagpaiso. Awan ka nung amin masakbayan na iti kaskanyak nga artek. Iso ka di ti makagapon no apay nga agin inom ka manil ita. Tas lakas ta na. Dandani inaldawak mo't kat di nga uminom ha. Hanggang sabali kayam no masaktan ka. Tiyamok kat okay lang. Ngam saan kaya? Ngamin ay ayatek unay-unay ni Jenny. Kasla jak kabala na mapukaw iti biyag ko. Jak kabalan, lani. Awanan na lang. Awanan. Talaga di na kung kayat ni Jenny. Ay na, basol mo matlaang no apay asininaan na ka ni Jenny Arman. Alang.
No dimngag ka kumaid ikanyak. Di saan kumaan na pasamak ti kastoy. Asinumot nga iti saan ama uma iti kastang ugalim. Nasingputak mo na. Nagagitak mo. Natayrak pa. Apay nga sininaanak na dyan, Jenny. Apay nga nanan. Basol mo nga rod taartek kamot. Oo. Ti ko na yung kiti. Adan sa bali alalaki ti biyag na. Saan nga umanay rason ti kinartek ko. Tapno sinaanak. Sige man nga rod. Apay ti ko na na. Diyak kabalan ti panangisina na kanyak. Salbagkit di na dyan papay. Papaiso na lang ay ti babae di ti lubong. Ala. Sumrekan iti silid mo. Taing ka maturog ang nanak ko. Kasta unay abartag mo. Iso adi mo man amon ti lablabidom. Asino nga'y di babae nga'y nyawid ni Arman, nanang? Nubya na kanumot. Manon. Ay, kasaritam tuman kit di kapsat mo, Kristi. Awan mo tendeng-tenggen na. Ay na, bayan nyulatan ta aramiden na ti kayat na. Laklakayan mo ten. Amunan tinasaya at saan para itibagbagi na, nanang. Sa bagay mo't kit di Ngamawan kastay kasaritam tulat ta, anak ko. Sige, takasaritak to, apaman asumangpot ni Arman, nanang. Arman, huy Arman, agriin ka ditan maluman. Ay, anyat oras na ya. Agalasing kun iti malam. Hasta ya. Diyak na alarm ko Nagalarm itay, ngam idadap ko ta na imas matiturog mo. Ala, bumangon ka ditan, tamangan ka pa'y, sakbay amapan ka agbiyahe. Apag guston tumot apumudot ti impapudot ko adigos mo. Well, insaganam kumamot na ati pagsukatak. Wen, nakasaganan agraman ti twalyam. Ala, bumangon ka ditan. Sumarunukan iti kusina, ta idasar konti ka na. Bilibak mo't iti kinaportak mo, pare Arman. Kinapartak kita niya. Iti babae Ha? Anya ti kayat maasawan. Sakbay kini Jenny. At dapat doon nga imo na anak karelasyon mo. Saan ka di? Awan pare. Ni Ruby ti mo na. Dua atawan mi matanag din na. Ni mat alma ti may kadua. Hanggang nauma dagos. Nasurok lang nga makatawan mi anak din na. Ay, ngay Jenny. Isu ti kabayagan. Dandani pito atawan mi matanagayan ayat. Kahit i-break na ka ni Jenny. Magdadagos ka sugat na. Ha? Wala. Talaga kasta tibiyag pare. Anyangay nga rod kat dinakmutin kayat ni Jenny. Iso nga imbirok kon ay iti babae amang ayat kanyak. Ngam ti saludsod. Ay ayatom ka din nila ni. Wano pampalipas oras mo lang. Ha? Ay ako. Agsyat takit di pare. Sa bali man ang tinagturungan ti saritaan ta. Karga akong ti basom, tag-cheers ta. Oh. Ay katuwa na pare. Dahil talaga yan. Oh, atoy. Cheers pare. Cheers. Agpudno ka man kanyak, Arman? Oh. Anya kumangit, ipudnokin ka lani. Ay ayatom ka di pa ilaang ni Jenny nga ex-girlfriend mo. Anya? Pag kunaam kumamot nga yakas ta. Kanayon mo met nga i-heart dagiti post na iti Facebook. Ha? Saan lang nga data? Kanayon ka pa'y nga ag-comment. Kan nakitak iti messenger mo, nga i-chat-chat kan aw-awagan pa'y lang ni Jenny. Nang imbaga ngamin kan kaaya, apakibiyangam ti cellphone ko. Inton maminsan, di mo pakibiyangan ti cellphone ko, tapno saan natila makitkitam. Nawatam. Nanang! Nay, apayon lani balasang ko. Agdardaras ka mat. Ni Arman nanang, intarita ka no iti ospital. Anya, nay, apay ka now. Anya tinapasama kini Arman lani. Na-stroke ka no kabayatan ti panagbiyahe na iti taksi nanang. Anya,
Kat kasanon ti kasasaad na. Kumusta ka nun ni Arman? Naispalmat kat di ka nun iti pagkatnanang. Imay ko lang ang imbag atap no amuyumat. Kahit mapan ka kadidya ospital. Kapilitan ananang. Mabiit lang nga ro, taayabak ni tatang yaw, tagigiddan tayon amapan ija ospital, balasang ka. Nukunak mat ngamin nga isardeng mo ti uminom iti arak. Ngam nagtangkan mat ti ulom. Anya nga ita, nagistayan ka lang arudan. Nga ron. Kunak no, nga ron no, matay ako. Ado tin reseta ti doktor nga agas mo. Saan lang ang adita? Masapol mo pa'y kanot ti ag therapy. Tapno ag subli ti sigod ti pigsakan panagsaom. Ay, gas, tos man, ano, nagasta. Kapilitan No di mga kakumaidi kanya. Di saan kumamat napasamak kan ka itati kastoy. Di na ko, sermonan basal ko. Maudin da ito'y ang panagsaludsod ko kan ka. Kat sapay la kumata maitid mo ti husto asumbat dagiti saludsod ko, Arman. Anya manunday ta ayala ni. Ay ayatam kadipay lang ni Jenny. At dayta ka manan akunak. Di mo't napagsaritaan tanday ti abanag. Uwan, ngam kadagiti makitkita. Saan laang anaing kabsatan tiriknam iti ex-girlfriend mo? Ha? Sa anak abulsak, Arman. Sa anak atulang. Kang runaan iti amin. Sa anak arobot. Tao ak, Arman. Kat adamot riknak amasaktan. Manipod nagdanata. Jak pulos nagkurang anang asikasukan ka. Ha? Agdwa atawan tamatan ng dandan na. Pinagserbian ka, Arman. Amom day na. Impay ko amin akabailak tapno maparagsak ka. Lani? Kanayon ka mabartak. Ngam inan-anusan ka. Inas asikaso ka. Idi na stroke ka. Saan ka mat abinaybayan? Siyakti kanayon nga adda iti sibay mo. Aging gaan nakarwar ka iti ospital. Kat siyakti nang ipa-check up. Kan mangkuy-kuyog kan ka amapan agpa-therapy. Tiyak mat isidir dagitaan aramidak. Ngam kasladya kun maanusan ti kastoy a sitwasyon ta. Kan kasla dinak makitkita. Ha? Anya ti kayat maasawan? Manipod nagdanata. Jak pulos narik na ti panangipatag mo kanyak. Ha? Tangay di mo mat masungbatan iti diretso ti saludsod ko. Nasaysaya at laangan siguro no agawid akpay laang iti lugar mi. Ha? Hanggang... Nakapagdesisyon ako. Iso adi na kun lapdan. Tauray anya pa'y aramidam. Talaga nga agawid ako, Arman. Kahit anya ngay ita, Arman, pinanawan na kan nila ni. Wan nga rod, nanan. Basol mo Dahito yun ti bagbagak pailaang idikan ka. No dimngag ka kumakada kami kinitatang mo. Di saan kumamot napasamak ti kastoy. Itaklang ama amiris, nanan. Itapa itanaladawan ti amen. Baring nagsublimot lang nila ni. Awanan nauman kan kanila ni. Gapo iti kastang aramid mo. Binasaktam tirik na jay tao. Iso adikan mang namnama asubyan na kapay. Anya nga tati kasayaatan nga ramidag. Tapno sublyanak nila ni nana. Ay, jakamukan ka anak ko. Padasam ang awagan nila ni. Tapno makapagsarita kayo itinalapat. Di na nga rod sumpatan ti awag ko. Agaraman nagiti chat kan text ko kenkwana. Ay, katawanan Talaga nagpatinggamot siguron ti anos na kan ka. Gunggo naman. Day tati maalala ti kasken ka anatangken ti ulo na. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman.
nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adumdumngeg. Pagyamanan mi unay tiing kay panang tartarabay, dito'y nanumo at channel tayo. Kas iti sigod, makablaawan tayo amin, nga awan ti malabsan. Sapay kuma, taadda kayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg. Ti surat ngayon ta ibasa kan ikanbiag ita, ket nagapo iti pagayam, nga kayat na ti agpailinged iti nagan, nga Abel. Manipod iti ili ti Ramon, probinsya ti Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kayat kumanmet ti agpailinged iti nagan, nga Abel. High school laeng tinalpas ko, isong awan na talged at trabaho. Pa-extra aklang agkarkarwash iti lugar mi. No maminsan met addaak iti paradaan ti jeep akas maysa a dispatcher. Nagbalinak nga ama iti tawan ko nga 17 gapu tadidak kayat dagiti naganak ni Cynthia nagnaed kami nga rod iti balay mi. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasaya at tasimangpot kan, Abel. Itay da ka pa'y nga ururayan. Apay ka di? Ni Liam, naggato ti gurigor na. Pinagtumar mo ko man iti agas, ah. Inaramid kong dayta. Ngam di matlat tabo mapati gurigor na. Panagkunakatnaskan nga ipantan iti doktor ti anak ta. Sabay awang kwartak. Duwagasot lang ti biro ko ita. Ado kami ngamin ang nag-extra di karwasan. Ay na, kasanon ti anak ta. Kasaritak ni nanang. Ang mga noda kwartada ka ni tatang ang mabalin abuludan. Masakit gayam ti apokok, Cynthia. Idi na palabas sa bulan, jay inaudi ti nagsakit. Ita, ni Matliyam. Mama, Kat, anya ngay kano ti sakit ni Liam. sigon kadagiti doktor. Nagka-infection kano ti tonsil na. Kan nakurang kano kadagiti na sustansya ang makmakan. Daytan ti bagbagakan ka, Cynthia. Kat nangalaan nyo ngay iti pinagpa-ospitalyo. Siguro, imbaon mo manen tinalay nga sawam kadagiti dadakkel na tapno mapan umutang nga niya. Awan pa'y ngamin kwarta ni Abel, Mama. Takano pa'y kuma nagkakwarta day ti atao. Manumat lang nga iti birok na iti panagkarkarwas na kan panagdisdispatser na. Sadot lang arudan, ado pa'y ti bisyo na. Mama, Apay, di ka kadimasyan kadagiti anak mo, iha. Panawa mo day tangabel, kat agawid kayon kadagiti apokok ijebalay. Siya ti mga awir kadakwada, kat ituloy mo ti agadal. Mama, ayayatak ni Abel. Minamaag ngayat day ta, Cynthia. Saan mo abay katang itimakan day tangayat-ayat? Kang ronan iti amin, saan mo amay bayad iti doktor? Mama, jak kayat nga awan ti madakkelan nga ama dagiti anak ko. Nasaysaya atan nga awan madakkelan da nga ma, no kasmet lang kinyabel. Ubing ka pa, anak ko. Ado pa'y tinasaya at ama pasama kitipyag mo.
Di mo ko madadaalan tinapintas ang masakbayam, gapulang itiday tangabel. Anya, kayat mo nga agbalinak araner ni Banjo. Anya kamot ng Abel. Anya ka din day tama pang panunot mo. Kayat nakpay nga iraman ka dagiti bisyong. Unay mo't ngamin nga artimon, Cynthia. Abel, Siga lang mo ti pampanunotek. Ibagbagak da ito ikan ka. Itikas ta. Kumita ka mo't itidakkel. Simple lang mo ti aramidam. Saan ka ngagbanog? Malaksid iti dayta. Mabantayan pa iti husto dagiti ubing. No maideliver mo dagiti epektos. Agawid kanto na dagos. At dan tumot ten kwartam. Naglaka trabaho saan ka di? Anya ka di man ti pag-uungtan nyo, tatang. Di kay kat agyaman. Tain biro kak iti pagtrabaho ni Cynthia. Rumbang lang nga agyaman kayo kanyak. Ngamin, kamaudyanan na. Makatulong mo't langin di manugang nyo. Kadagiti masapsapol dito'y balay. Anya? Alay ko, tatang. Apeng agdis mo kayo ay. Day tati may parbang itikasken ka akilaw ti panagras-rason na. Sa katurumpang agtrabaho para iti pamilyam. Saan na day tala panagaramid iti ubeng, kanday tala panaglaklako iti maiparit nga agas ti paglaingam. Ha! Iramraman mo pa iti asawam iti kalukwam. Awan nga mas talaga katrabaho, tatang. Tagasano ang makastrag ka iti trabaho ka nakasadsadot ka. Malaksid iti dayta. Amin a klase ti bisyo, dakeng ka. Ay, anak ko, agbalbaliw ka kuman. Sakbaya maladaw ti amin. Duan ti anak yaw ka ni Cynthia. Agnakam ka mutin ah. Lumaklakay kan. Saan ka nga umubobeng? Ay, kaslaw binti panunot mo. Adula amin. Kanayon la siyak ti dildilawin nyo. Siyak akanayon ti makit-kita yo. Pumanaw kami man la dito yun. Iti kasta, di na kami bibyangan. Ay! Agsubli ka, Abel! Saan tapi adalpas ang nagsarita? Hoy! Abel! Talaga nga awan babain jay anak yo, Lucas. Ay, Insarak na lang arudan iti dakas at trabaho di anak ko. Inya dayo na pa ikada tayo. ay, nasakit mo't kada kami tikas jay nga inaramid na abalayan. Panagkunak, saan kami mo't anagkurang anang bagbaga kanya, Abel? Agam natangkan ti ulo na. Di nakamdengdenggan kanibakait. Sapay kumata saan to ang mairaman ti anak ko. Inton tiliwan dagiti pulis ni Abel. Ay, balayan. Di ka magsawi ti kasta, ah. Jack to pulos mapakawan ni Abel. Nang runa no adadakas ang mapasabak iti anak ko. Kastamatan kadagiti apukok. Tandaan am dayta, Lucas. At dadakas adamak maipapaniti manugang tabakait. Ha? Ay, anya day talakay? Tinilew dagiti pulis. Naktuan da kanong aglaklako iti maiparit nga agas. Anya? Katsa dino nga itang di ayan ni Cynthia lakay. Nalabit nga di presinton, ah. Ay, Diyos ko. Dahito yun di pagbutbut ngan talakay. Nawin nga ron bakait. Kuti anak tangay nga ta. Sa dino ti ayan na. Saan da nga ta anak kuyog? Ay, dayta ti jakambaw. Tinasayaat, agrobot tatain tayo di presintaw. Dagasin ta niya balayan. Iti kasta, mamuan na tinapasama ka ni Cynthia. Basol ko, Cynthia. Wen, basol ko. Ano pa yung nakapalot kay ta? Abel, Pakawanan na ko, ma. kung nadagiti nakasarita, ang mga nutal-lutawan ti pan nakaibalot ko. Di kagdanag. Mangarami na iti pamuspusan. Tapno makarawar kamot ladagos. Abel, Basol ko ti amin. Itala maamiris ko. Asana rumbang tinaramid ko. Inrubo ko iti pakaisagmakan. Pakawanan na ko, ma, Cynthia. di mo kumabaybayan dagiti anak na, Abel.
Padakalam ko maidang at dabutang day ti Diyos. Di mo itapaypayan ka dagiti sana na sayaan nga aramin. Tarabayam ko maida. Kabayatan ti panagdakal na. Pangasim, abe. Uwan siya. Aramidak ti amin nakabalak ang mga iwan ka dagiti anak ta. Ikarik nagbalbaliw ako. Urayan mi ti iruruar mo iti pagbaludan. Agmay sa kakanin ito inagus mo, Abel. Ayan, dagiti anak mo. Sir, inyawit ko pala ida iti ayan dagiti dadakkel ko. Diyak namin ida maasikaso. Malaksid a regulara kung dito karwasan. Makumi ko makpay ti panagadal ko nga gwilding. Maragsa ka na kunay, makamoy di dahi Abel. Nasuro ka na makatawan nga dahi ti pagbaludan ti asawam. Kat makita ka talaga nagbalbaliw kan. Pudno dahi ta, sir. Mabalin ka magbalik ti may isang adik. Nulakit di ta kayat na. Gusto ti kino na Mabel. Kayan saan ka pa ngomin inumiti arat. Wen, sir, inikat ko amin na nabisyok. Kang ronahan ti panagaramat ko iti maiparit nga agas. Nasayat no kasta. Ayun gaya. Manupaya bulan ti panaghadal mo. Maudin na bulan ita, sir. Sapay ko mga not. Tamakastre ka kadagos iti trabaho. Abagis mo. Imawag iti kalma ti kumpare nga dahi Saudi. Agkasapulan ka no iti welder ti kumpanya. Abagdrab-trabahuan na. No kayat mo, tulungan ka tapno maka-apply ka dyan. Agpwesto ka di, sir? Wen, awagak ti kumpare. Ta irekomenda ka gankwana. Agyaman ako na, sir. Dakil at tulong da ito ay para iti pamilyak. Diyak to sayangan ti tulong nyo, sir. Ikarik da ita. Kumusta mo't nga iti panagadal dagiti apo tayo, abalayan. Kasi ti Diyos sa balayan. Mayamait. Nangangato dagiti grado da. Ay nahamaragsa ka nakama iti dayta, abalayan. Kagap-gapok laang iti ayan ni Cynthia. Nakuna na adandanin makarwar. Ay nasaya at ano kasta balayan. Sigurado akailiw na unay ang dagiti anak na. Ay na kamaudyanan na agdidenadan tumuilangin nga giina. Un nga rod, abalayan. Uray ka na yun ko iti ngaungungtan ni Cynthia. Ipatpatag ko lang ti anak ko. Ay amumi day tabalayan. Sa nagapaw taong ungtan tayo ida. Kahit di tayo ida ipatpatag. Numaminsan, ungtan mo no bagbagaan tayo ida. Gapaw? Tadi tayo kaya't amapukaw da itinalintag at da natibiyag. Ay, sapay kumata iti da ito akong daway.
Kat maawatan da tayon dagiti anak tayo. Ay, panagkunakit, maawatan da tayo mo siguro, abalayan. Nagruna ita, ta nagbalbaliw mo ti anak main. Ay, hiwang gayam. Da package ni Abail. Ay, mabit lang ta alag man ta inted na para ken ka, balayan. Nanang. Cynthia! Wananay, siya nga ron. Kahit ka di asawan da itaw, anaan-anayin ti pan nakawaya-wayam anak ko. Wananang, Ay naagyaman ak Diyos ko. Kat amo ka din ni Abil na itaw. saan pa'y nanang? Diyak pa'y impakaamukan ko na. Ay na, sigurado ang maragsakan day dyan, numamuan na anak karwarkan. Mala, kat umunag ka anak ko. Adda dagiti anak mo ijay likod ti balay. Agay ayam da ka dagiti kaaruba. Kailiw ko unay idan ang makita, nanang. Masiguradok akastada matking ka anak ko. Lucas! Lucas, lakay! Apay! Ay na, umay ka diti balay! Ayabam dagiti ubeng! Si Mang Puitin ni Cynthia! Nan-anayan ti pan nakawaya-waya na! Ayan nga tan ni Abel. Apa yan diyak mat makita. Cynthia! Agam titoy! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Cynthia! Abel! Ina, kamawdyanan na. Nagkita tamanan, Abel. Cynthia. Kalpasan tinasurok upat atawan. Ita, agdedan na tayon kadagiti anak ta. Kasladyak pa'y lamamati. Panagrik na kat agtagtagay ina baklaan. Manipod ita. Agbaliw ti panagbiag tayo. Sulnitak mat dagiti nagkurangan. Ken nagbasulakan ka. Ken kadagiti anak ta. Bakit? Agyaman ako unay, Abel. Kat ikalik nga agbalinak mat a responsable nga asawa. Ken ina, dagiti anak ta.